Kataoli me ko singena unida ko sale kala. Le me ko stevanen tokin me uniste ingena. En kuminas ko sai kumdali me tasta ingena. Aki wang na pa mayok a fini fa wang mayok tale na posse na pa be masikia me fin fela. A mayok na ki election shima rectvanatari nga. Then I turn up paila me outcome ki election chiko shaya. Then ki America mainland midterm election il ona inko shaya federal states of Micronesia horiki me novompale na alikos. Ingena novompale chinga lon kosh ka novompale chinga lon kosh. Hashkai si me election Nevada Arizona defana. Cali me results ki ay kay siya pa na finish me masilu mga shamaan nga sampram na ki me results ki election la fin pa yeshi ke mga ki understanding la ko la impact ki faka me mo lash direct impact na ki mo lash kung dal finim ta ko siya mga effect pa mo lo san ma ki yok na ki me molin mga alin nakilakyak na pa mo ma ki policies ma current administration el dal me push ka me el dal los me akfrashing na ki for the past 2 years. Tuwin siya nga metiki manakawa nga kanam ta sila kunon suko na nga rela paraisi ko swing nga tang liye me camera sin dik nga setup camera sin liye Angin like lawan alina kato na pa me weather am seeing ko finger tang di this is my back just right shangal singin ang I guess na pang tea leaves go and whoosh kashin alina they look pretty healthy right across on your top right left corner public parks yash me like I want to show you what it looks like out there. The weather was, I think, early in the morning there was a slight rain shower and stuff like that, but it came back to just regular sunshiny day today. So I would like to welcome you. Thanks for your time. I sincerely appreciate. It's a privilege. It's always an honor to be able to share your time. So right now it's you're in Hawaii. It's 7 minutes after. 5 o'clock early evening or late afternoon of Wednesday afternoon. So I'm gonna play a song. I'm gonna put on a song and then we'll go from there. Paraile nafagat akrashiv in Jaklasha. Okay, wait, hold on. Let me get this out of the way. There you go. Quel lenso silasko unye. Unko shaya pang Ashpe mai chilu la shwang lenga kina me akina akelen wang le lal soswa tegin soswa maika. Tell her last time I knew he was in Indiana, so our deepest condolences and sympathy to the family. Okay, so without further ado, I'm gonna go ahead and put on this song. And I've I'm not sure about the
been a while. Arsagon volan intia along seon gagin song ape ore maro Arsagon volan intia along seon gagin song ape ore maro Going akum nanak menaskat ni proy ke belchinge. Proy kom kat flat lash falgrit fakulo. Katalina ke langshi payalom na shishpen ke wakat tenarela ipkunash na shum kat tenak falye. Wagadita falgedin nak frashing sangakalemi shuilar na shum gum tena tu inak way kat karingin kat pen ke waklo malap ke Lucian mo lash kum karingin kat ni ke pena lane mishing Wednesday full 1 week pa inge kat akola in som na ke ekon winiste pa nga kum babam tay kum kalwinin na week at karingat ke mo lash kat kulo malap ke ma na kayo nas kalwinin week at Machulo ma we young peke o ka singin na nas week at young week at pe kashikat akoy mo the kalwinin na kun si o mo lash na manasesing an metalo min kain week at in kain kesline shares in kain tolak na naklas at in kain hakelin mawo ko ma file makdinara na shumin sa naking anyikom ke mo lash fin felsi ka kulo malap na nas si be pasisel kadita lawang lalmet may kain fenalash na manas week at lilagdin kain rip malash ka makdak fashion may inche wona shum ka kulo malap am Yoki na kayo wakat ke fakula malap na shum ke pero na kayo wain mo las kom kalwini na wikat akwa yikat akong show yikat at kilo malap kat pray na shum bapamtal kainan mo na tum Jesus Christ mit lang ulas amen kalpangan mga normally ngamta me share time zone pange enku amel me ingin na enku amel the two 20 hours ahead of us here in Hawaii. So Guam is Thursday, 13 in the afternoon. Enkoshai tasta aulu singal tolu kita unentok. Kor Palau Thursday 12:14 p.m. Nashville, Tennessee Wednesday night 9:14
p.m. Chuk, Micronesia is Thursday 1:14 in the afternoon. Seattle, Washington, Wednesday night 7:14 p.m. Samoa is Thursday afternoon, early evening 4:14. Dallas, Texas is Wednesday 9:14 nighttime. Berlin, Germany is 4:14 Thursday morning. Oh, that's pretty early in the morning. Kwachalen, Metro, the Marshall Islands, Thursday 3:14 in the afternoon. Adak, Alaska, Wednesday 1 hour ahead of us. Well, actually, is there a mistake? Is there a saving? What do you call that? Wow. Well, we'll worry about that later. Endpoint bill opanayin ko siya dahil same time zone na kalme endpoint bill ko siya ingin na Thursday 2:15 in the afternoon on a little why. Wednesday late afternoon early evening 5:15. So Nahuru is Thursday, which is tomorrow. They're 4 hours, 22 hours ahead of us. 3:15 Thursday afternoon. Pangin me time mga silalangan share na she was all over Germany, Seattle, Costa the Marshall Islands. Pangin mga chilala. Kaya nga, pangin na siya nga, kung malap kay kachil pa osin kay pelche nga. Delvin shukla me West Creek Coyotes si Angel siya siya nga grandchild sina dashma mato yawan ko siya na pa istalak chuchusin ngayon. Parang this is how I remember my grandkids in the mainland. So I'd like to welcome you. It's always a pleasure to be able to share your time, your evening, morning, or what have you. Uh, basically, today you're in Hawaii. Is 5:16 Wednesday afternoon, going toward sunset. It's so typical. Like there was an overcast in the morning, slight shower, but then mid morning it started to clear up. So it was a beautiful day. Normal tropical in paradise, tropical weather here in Hawaii. So I hope this finds you in good health. It's always nice to be with you. I am basically I just want to play play some numbers, mainly worship music. So yeah, without further ado, I'm gonna go ahead and play the first song. So the way I do it normally, this is what I okay. So as soon as I open up my podcast or my live stream, I would like to just kind of welcome each and everyone. Thank God, our Almighty for the blessings and all the good things in life. And then I would play a song, say a prayer, and then welcome. Greets everyone that happens to be with me on this live stream or broadcast, whichever way you want to call it. I think a live stream is normally when there is like an event, like somewhere out there. There is a wedding going on, and then I'm out there recording and just send the feed into your devices. As it happens. So at the same time, I call this a live stream. So I hope it makes sense. Aldari, kulamalap nga sibatilgin sa guna na nga mo siap masing akisaram ke nga akisaram ke may election. Nga itang niyek me partial me results ke en kusay nga nikin lang amayin lilo nga liya ke YouTube. Napa
Orang ama interesting pe na as point na York pe. Mga share na shows ng mga read ke ka learn ke news finan America ng. Aki share na shows ka dashik me midterm results ke midterm elections in Maurekle finan America ke November na ko siya. Min as ma wo as ma el directly effect na po mo last ki da siya yan ko siya ng. Fin ashmet tako mata siya il dal teorik ma upena shelo se ngamo art time katashke art time singena ma kisipin me economy lash and then America wang pena in siya ito. I'm not worried about those other countries and America il alina pena sing America ngayon alina Boston na pa issues problem si kyak finen America ngayon. Aro, ngati sham may nga lang si may Republicans ko Democrats nga sham na panga mamagat pala ingin na. Aro nga sige na share mga kay share just a little bit on how it might sapanash news wo ma ke ko fakama katin insipe fin shakot na si na ke mo lash ki da siya yan ko siya ingin na. Fin shakos fin palakan ma upena si was na ke katram ge economy na ge cost of living ma kat palakiningan ang ultimately siya flain man ke wasak pinakat pa may main source of may cash na siya in sa kay kat ki molin ni kwa si ba molin ngan la siya in awi ka ti katasikitin te may hungayele kakatin te maskin mama si kya ginang bang it's also mi siya ngay tala outla it's an issue though el tepen af like el taken le el ngayon siya wala el kalain sa puwangin le akin na akay el Gloria talik natuwas ngan nga likiya mo sa swal te kawak mo kena el siya nekel aprine mawiyak at first cousin na ro mantik pa talik nga kina mamakus palakin na kat palakin pa. Kaya ko lang ang tala siya ang pause lang ng seconds ko na. Pangan mo lang finfel siya ingi pa inanons ko nga.
Sipping chocolate nakemo. Sipping chocolate nakemo.
En also pas go mga lalang sinapayalong ina. Arshian wala lang sinapayalong sa kung siya ko lang siya ngalas mo lang siya be. I hope you're doing good so far. Let me wait lang oh.
Ama fin payash mga shaman taringay me pelchingin chiki aklama silu mga ki share ki mama chikya kwinen Amerikingin na ona ki go sita tosak metliki me maki shvibana pang ek kulomalap ki arslo man kulomalap ki me generosity lom gumin share me kudin pelom in wiya ki pelchingin Mama sikyak finen merking ngama kita la ka gas prices inge na finen awai tala lime or shen itngalia if I'm not mistaken. It's either 579 or 539. Napangay kumfin me sum the cashling Costco go Sam's Club. Sam's Club kum delfin nikin Arch Pump Station gas station chilan Sam's Club. Wupe me eh, rate na ki kailan per kailan lal talbeng. Actually, yeah. Actually, Pearl City ka per rate. Pearl City, I'm sure Pearl City. Arch lang niki me Sam's Club silal tali way. Actually, nga fa ko kung fin mo taki palawan siyan kung may lagi na pa man, each penny they add up. Amo alin na nga recommend na pa kung fin ka insom ita casting ke cost ko finar membership. Well, membership ko min interested ka akong isla me membership lo man yok na cost ko ilash me station chilal dali Honolulu Community College, that same area over there. Finash makum delfin da yayak ke kiwalo ke in kening sikuwa pen the kiwa arshline siko inse dal oradan the gasling when modo ashikata shikliki regular bombs out here na fin pa kung we military met kung veteran si pangin kayan pela nga shikinangan me somne with the gasling in mo me freshta shik modo pangin gasling sing gas price sing morning casting pa ano na domino effects ke pata orela increase cost ke mana krewa Preston Biden killed the fana Preston Leil me Tilokun ye me trailing Tilokun ye Excel pipeline a lot of Americans lost their jobs Siapa na kita shuk mo nga shuk life for kay nang para man nga Really, me online leda silan me Preston Lash Evesim Preston Panuelo El Sharam ke man of all these things climate change el ke me when RG20 or I'm gonna make me uh, summit silan mo call financial of one or ke we get yun ang amo Kishpin me fashion chilal taling hosin chilal siya. Current president me Biden president and China Xi Jinping or whatever. Talo shun from I can la issues forget ila from ke ila din resolve ito. I really let an loyal si me president lash ever say me. Il kulo kaksakin la siya nga mo make sense. Il sharam ke nuclear conflicts. It's mainly Russia and China. To nga mo wala sharam ke masing ilalin silpe aita ila silpe renew me relationship lalos dan shift focus lal tal na ki me safety well-being lan humanity. Ang kita mama Preston lash ifasima sharam ke climate change
Men that's the pangin siya mara en me America masyala na pa ingin na ke agenda sing climate change sing ama posla mo de disagree na give actually lak na tasak to ingin na sunna proof na pa kela uh, there is actually increase me died along era ama alin na fall na pa kat fin mo matake islands mangi siya pa na iash makatakilin mo the overall effect ke me climate change mo me tema ke kuflan proof ya lama ke me carbon emission matako ke manufacturer company matako pa penadal or masira nga fact mo climate change chimal dal push ngai dal mo dal ke eventually by year whatever in wellness to siya or makin gasling or makin electric cars makin Hamashima ito na pay uh, solar me energy, wind energy. Percentage kaya nga insang runny me fell na phone naka country seat at isa fala na pay. Eh, wayang sipel me civilization ka country seat dila rely na ki oil singe. And 2 years ago, actually 4 years ago, I think, at least 4 years ago, and America pa energy independent. Ilte rely na ki OPEC countries ma provide oil kakakin na sin countries sayang. And America ki President Trump President na yeah ako si mail me serve after yan term sila la and America they actually like kaya kin oil lal tayo Ayun na President Biden mal ilraingin na pa il tulok niya wang la trailing mental sham ke atmospheric pollution sing me greenhouse gas ta sham ke me carbon monoxide emission siya ma tal masumte ikol lamang yo wang improve ke ni mi sing ay fukain wang improve ke tikalem la pay na pay la me mental mo climate change so naging illegal da sila me David Panuelo ilmo the climate is a existential threat na kay human beings na kay civilization kalme finde me control yak me pollution ka air particles masum na yung kasaong uh, human beings will become extinct. Kikatram ki pollution siya nga ama in America irresponsible na ki probably 30% of the entire me pollutants madal mo sang polluti me environment atmospheric me pollution finanfel lang and China Russia India man they're responsible for 70% of the world pollution dali kivatarn naki fossil fuel ko kanin energy sources and mercury makingil dal makin technology sang controlly the amount of pollution that would go into the atmospheres and China ma they man they are the major man contribution to world pollution ay dahil di return na pa climate conference or ke maalamigar somla il dal di attend me conferencing na kedal pushi me climate change me kanin mga pasang kanaw sa tal orang wang le oil drilling tal kain wang le or makanya na atikain unreliable na pa solar energy energy matagal ke wind turbine ka
kanin mga tikain uh, respectively run a country na phone. Yung amo percentage ke power mile ka produce ngayon, probably the most would be 30%. Tika completely rely na ki energy my uh, natural energy may produce power ngayon na. Parang amo, it's really funny. I don't nga na play me finbagat ng Taki Islands to follow ka ng ngalong mo tides along ngayon rise up kata ngayon actually may underwater. Ara eu pena pa green convincy may mo it's not really an existential may threat na a human being. Kalma finde karing en China mo dal dal na karing dal en India ma kum dal fin som ga YouTube som diye kata malal dal pollution mal dal create ngal na pena pa dal expect en merke til dal showing nage plan la dal ngumat dal karing in me pollution saying climate in ma improve the climate in ma the melted me ice North Pole, South Pole. I'm telling you, 40 years ago, 30 some years ago, it in fact melt. The ice are melting. It's not true, you know. Uh, paano nga, nga kina, siya flashing di kia yuruman. Kinakalim ye, especially mga siya mga, I mean, there is one party, Democratic Party, run, me, agenda sing talpa destroy na pa en America in a crime soil som na shooting sky high in New York and California and Chicago. Man, so many people are murdered in those Democrat run cities. Dali la me borders harsh me terrorists dali shukye trying to cross the Mexican American border. Issues na pe pasikyak akuluk yang sham sin taluk ngulsing el Navy Corpsman sa ilma Texas tali ilma lali move literally el effect na pa ye dangerous na pa ye en ma an ftudo na ge border na Mexico ng cartels kinaram get truck cartels ng dal pa kakayakin dal sa pa ma may trucks ng to destroy lives lan met America tali force America and China, coming across China, iltalpas me sa po fentanyl sing trucks si alin na il powerful na pay pati sang destroy na pay mo lang may force finan America yun ang dal prioritize mo dali mukukuke me climate change dahil dalin orain wang le me sto siya rin maging cashling dali sige manufacture company coal mga intlawre makanya mental mo pa emission carbon monoxide emission singil so pangalen merkel masyala na pa nga mo kulo lang isama kan bring this up midterm elections sing mama sikyak ngina pa Republicans which is the other the party si Shayan ma party si Maronian Washington ingin ang boat used to be 2 years ago until last week or November 8 or few days after that. Um, Elect control Kaiwa chamber luwag Congress. Wala president el Democrats. Ano Kaiwa dal shikina dan pass la bills may tali benefited ke. Finne might American it benefited middle class hardworking people definitely may benefit ke dal siya pa na pass yung mga to run their own agenda. Arang amo fortunate thing happening in pa Republicans they actually take over
the House dalpa majority dalpa speaker ke Congress ile me matago ke Republican Party. Sunala kalim na siya ildali elekin me speaker ke House. Kasakta masi wala ingin na ildal ka in puro stop na ki me policies na kuluk masang na kuluk kailan merking inang. Idali me sige dalin tulo kun corruption ma kuluk ma rik finan. Po siya na pa issue the what it comes down to is current Democratic Party dahil kwasi na pa may Christine. Dahil pro-abortion dahil kain matayin ngayon may da issue kla. Why are those issues become like big issues, to America? Eh, ala kalim, masih na kalim na sikla may explanation lot na kaya. But this is what's going on. Fela ikla na pa mama fueke pa palang pa sikyakin na katito la may sikyak la yars nuclear wars. President Chilean and American el kind he couldn't figure out whether he's going to right or left. El senile na pa. There's something wrong with this guy. And he's, I mean, literally him and all of his career politician friends, from the Democrats, they're destroying this country. Dal quasi Christine, dal quasi dal orela pasila me masapin mo kain layla ni kina in lech mam tan Jesus la. Il finicol la nan kalkain me oport taliksimailos ulang dal kain islamolan taliksima. This is infanticide. How and dal murder. The archissue na yok para mga sikya ko mga matako dahil quasi Christian. It's all comes down to they're trying to change everything. Mama sikya and America 200 some years ago lalaki among fashkya ko klankat Constitution pambang mo inherent rights. Bill of rights. Alime ko kung freedom of kung kayo exercise may kaya nga te show na kaya nga share mo to mga pa dal sige dalin ka na usla na ma share fact mo may inherent rights pa may kanki constitution may clash may datalal sung ka talaki mga para in America na powerful na pa ilal sang protect freedom lan may ilalin can express themselves. Talfin din siya mga government na dahil kain express opinions naklalala. Dahil fin pa kaya alu. Kung fin lang siya alu, ay na siya kainin alu kakaat. Kat alun sin katsifan na katmol. Dahil fin madang alun sin pang freedom singit na kaya na siltan. Pang freedom inge na current administration dahil siya me Tesla likin wang na chin may ito. Aro pange maurela ilya na upe ilya force na yok si Jacqueline American. Aro nga mo naki me results ke midterm election siya. Ildal ni katashik pisha paske fort ballot harvesting aro mama in kayan and American me consider my illegal ngay. Fortunately, may Republican Congress ital take over the House. Chamber do House na Senate. Senate il slightly nga mo members na luoto luma manin 50-50 pa fin pa el dollar may decision ke mga kung dal fin may fin chamber Senate fin ma in nine fin pa na foreign na Republicans ka na foreign na Democrats. Hingi na Democrats il pas kita kita masih wala ki House Congress may
Ilala Islam majority singe. Pwede na pa corruption tako ke mit makul dali ars sa pinapowerland me house me Congress ma Islam majorities ma ang Kevin McCarthy by become the speaker. But I don't know that guy is I think he's compromised. Il corrupt but yeah. Tal sige dan ni kailangan kila kulyak la il ars matyasaye ars si congressman amal matawal ma Arizona el pa talikesh ki skalis el pa run el chuk fight elan me become speaker ke housing in for the Republicans. Ara ashma wo tari nga mga taitu inching ashma wo ilale sige ilalin tulo kun kada shik policies marela tala upena siya singe na nga actually siya pa na katamait nga talang ifako kumshan ram ke Democrats ka me katli mo katalatar la pa ye Democrats dal me encourage may tain halsang historic mamdana receive food stamp ilal pa orela policy si ma fin ba wang papa sige me show si matayin sim ko na positively ni dal pa orela policy singin mo dal me incentivize dal reward di might ma me matayin ma tanarik talik teorik ma awangin mukul tama. This is how you destroy families. This is how you destroy communities. Aro, dahil encourage irresponsibility. Hindi na, ikla na pa eh. The Democrat Party siya makatwimi. Elal John F. Kennedy. Dahil actually push me socialism, communism, communist pa in Russia, China mga. So this is really serious stuff. Ako lang malap, singali na nga I was really upset past few days ke results. Kalim na pa in Arizona and yeah, Arizona she's been Nevada dahil na congressman. Governor ma we have no is la seat madal run nag Republicans lagan arch difference na York. Dali both house and Senate dali majority na sin me Republicans. Dali take over both house. House of Congress and the Senate. Pa ital kuluko ye man foda rekle kile na algo dal track along na dal na delay ni ko tavana ko yang amo kalim la Mary Sauce kalen na kalim na pa salale ka dati klala na ra pa mo finash ma positive outcome ge election sing ma patako ke and house majority dal Republicans dal isla me majority dal pa run me championship and aro nga may tayo pang mga ash mas positive finne ang kita fulala tayo kat fulala manigawan singat kira kawin na in pro kawin na fulala manigawan na sel arwin na ramak there nga si Fena ingin nga siya na stay away nga son na sumuyali la siya ta ama wo kadil ita na naklasya nga likiya na mga katila kiye umanigawa siya wala ka pa nga focus nga ingin nga titala me kalme to nga ale sige nga karing lusen pel si mga Rockland sa plak nga mot ko nakimama ka torela kat there's a point nga orang ale na nga plama pang pe papa na nga plan lang kat na si kara nga des kek din kampare ke din karing in belt la so angan mait ko siya nakimatwa sila nga ko yaluo kata ma forste ki ka mamatan ala pa siya na pa mait mga lima pang taligigas ma wangin le cage machine suga nga man masi yoks pa mi da kung kusin na kusin karingin ngolum telan telara ko den nim ko fin yok tel kang ka nim mama vitamins kanin mama ya akay yung num kung fichun matwa sila nga nga yun ang ayaw mula
Kom te kan ju beningan. Kom beningan na kom me unga yela na pa. Wagin le sistem man de kan follow kun mas mai de kay alena manas like offline risks mga nara. Ma kay na pa na kan natin yung COVID yok and natin stay hydrated all day. Sige inte kang me yokle rice kat kang sige inte yokle mo las katin natin na aso singe wona pa en ko try. En kom del kain som kof you ka fast gun put ko trying and in sang improve health laws. Om den na kun den is la mama kom del kain poke your fingers lila ka blood sugar lom del kun delin mo kui ko fal na ke. Kom del na falela na som na ke 300 400 mga kulupara era stroke pa. Ara titakta si nangasher na siya untay nga untay kain Google di siyak la may kumiraf ka kumin karangin siya kalong blood sugar loman. Information na wo wangel available just one may click away. Your fingertips, can make a huge difference kung bin may utala mo kung may karangin. Lari, siya ganun sa kulupa chap nga afinaginash pe tangati the most important thing I'm not sure if the volume not the volume but the audio speaker ka pasha ma sila nga fin chat na singkat main mo pangay kung dal finga tanali ke it's getting dark minito limi ko siya lagay la on ko singa na ara nga mga taringa taran singa nga so na mo actually kan ikasod nga na sintay na nga som tineri. Hawon kos nga ang kilame. Na, 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 na. Chuo Fasher Club.
Siguro pa Panginoon nga alas sa akin pa wala fong ipa in-announce ko. Amon longol ay ko kaya ke buginon natin may ikaw yan sama natin ganyan pati na pelle mas ganyan dahil yung sa nasayon ko nga on suwangin na ipangalusin may life sila. Yeah, so that would be that's the conclusion of my live stream. I want to wish you a safe and beautiful rest of the day or rest of the evening. Be safe and stay blessed. Hello, peace out. Take care.